Abusua me ne wo kasai de ye nananom en atena nkonya aba bonten abedi nkombo de afa ayema me kosu asewa ye na asema ekopemu ewo manhia nipa bi adwen ye omo se maame no ain odifo ewo ye lumba awade mu no me no kasai ohen baako afre ewo ye Kontonkyi true caller so a wa chechense mu se na Osei Tutu aba bio twen se ye Ghana mra no so ebedi na asem na wie no wi a ansa na manhia enso ato omonsa e dia frɛ eye nana Tupac an Abusuapani Tupac X na ono so aba abeyi ne nsema no enye ono ko a na beba one nana Dadiesoaba na ebepiem ewo eye manhia ene letter tentententen enche omo de be akoma eye Tupac ene nana Dadiesoaba enti me ma nya wonwa se wote se eye Tupac ene nana Dadiesoaba akopiem ewo eye manhia ahimfia ene na is according to eye nana ne o frɛ eye ewo Kontonkyi media o cheche ensemu abusua kame ho na ekoti ensema nana no de abetudwa efoma me akosu asewa case eda eye manhia ahimfia aguso a otumfo ba TV plus so kira wadwen wo ye comment section na hye ma wonua enya enkomo ebi enti Shelem wine Shela to pa patapala Shelly Shela to pa Shelly oh brigade Shela Shelly oh brigade Shelem wine Shela to pa patapala Shelly. Imagine many so Asapani. Hello. Good evening. Good evening, madam. You catch you Mary. Yo, Ma'am Mary, yes, ma'am, uncle. Yo. Shelling wine. Shelan to papa Shelly. Shelling wine. Shelan to papa Shelly. Shelan to pie. Shelly. Shelan to pie. Shelly. Shelling wine. Shelan to papa Shelly. More romance. Yes, last one, Miss Bem, last one, in Fabian. I'm in family. Oh, damn you, I'm fat. Yeah, me say answer me the asamabo. Say cute pa no abetu ye ni the marriage so abetu. Hello. Hi. Nati say me do fopa. Jana daruma ya ho ye we dia james me die ni. Yo, ko. Me pa che yo. Shalom wine. Hey. Shalom wine. Shalom topa. Shalom wine. Mini friend. Mini bibiao. Mano fa na me de casa. Drop that one. Yeah, mama. Hello. Hello, Queen. Yes, mama. Yeah, Cham, because I'm for you. Papa. Mommy, uncle. Shelly wine. Shela topa papatala Shelly. Shelly wine. Shela topa papatala Shelly. Shela topa Shelly. Yeah. Shela topa Shelly. Shelly wine. Shela topa papatala Shelly. Mama. What the baby? What?
Remember phobia be but so phobia be. Me mu cry me o ma chime ni so. Kwe what you any so. What? Yeah, and me didn't remember chair. It was a 400 defense. What my version in Abu? Quite 40 in Abu. Abusuapani Madaroma te akoya nim Uzbekistan news assembly esikro ni mu na assembly si ye na nipa bi na awuo na owu ye no ofrifie bi mu e wo kro ni na omu fie no utu se ye fie a kire se ahun se abusua kase omu atretre no motutututututu me ahodo ti wo men kro mu frim sa men kro no kra nche se wo mu ye mpanyimfo ye wo ho ekrom ho no wo mu de na nhyada nya te se bia Ghana ya ahenie da bi wo mu de na ase sofo kase bi ti yetumi yi obi frifie we mu na wakoso wo ho nti saa omu fie ho no krona hini kase omu gitum no wo mu ewo obi a otumi gina fie ho anamu esom ewo saa fie ho nti ka ekrom ha ka beka se ohene ibisa yo na wo mu fie kase na mu no fi kase ni mu no enipa na owu ye ne ho nsensam kokokoko so ema nchichemu bae enti baabi ayo mu fie ni ti afikasem no saabre no onipa ni wu ye no panyina na kire so no so ye panyimpa won na hwe wo mo so no busua ne so no ontimi nko fie ho fikasi enim sesi a ontimi nko ho ti se bia bibi no mo ya wo se enhyehyeye kwan so krom ho no ye kan Ghana ha nka beka amamere kwan so no wo so mo ko mo fie ni ti ho no fikasi em ho no ene kokoye no panyiko no ntumi nko ho ti wayi ni kro omukro ni bi no ba akoso ho na ka ade e wo se nkokoye no mu fie ni ti no okoye no ho. Are you guys getting it? Mama nkasa mu we means we authentic pa maybe amachira ma bedroom muti ase kakra mo tie mu di akire mami huan mo be amachira bedroom out ase mami hu mo tie ase enti baby a ayo mu fie kase ayo mu fie niti no wo senke ho no mo wo mpaebo bi a wo mo wo nhira bi a wo masofo mo wuwu atwam ka Ghana ka beka so mo nananom bi empire bi e ho ne yekobo no esan de esiye na ngichemu baaye no opanyi na asa abre no wo ye panyi kase no ebo fie ho no ontumi nko mo fie kase ni mu enko bompaye nkoya niema bi ewo ho ti wo mo nkro na sa fie no mo firi mu no atretre amo mo titi nkro so no enkro ni mu baako ena wayi ho na owo bibia na cheso ayedai wakwa akoye baabi ofiri na ankasa de ye omo free fie ho ni nyina omo ti no ena omo kro na omo free mo ye kasiem ahini kase a Ghana nke be kan sa so anyini free fie ho ho de omo nti ontimi nko ho enkoye hwe ho na wei na ekrom ho no obi wu a na afe ne fa womu mfe ni agro nka Ghana ka abeka sa afe ti ho na o ma afe ne fa wo mfe ni agro kra afe ne fedra omu ya amamre omu wa amane ya nkomu koye na omu ko bia mu suwie koye ya amamre wi na nkomu akohira na nanom ko bompaye wo mu fie kase ni na we na opanyi kase ni ntumi nko wo mu fie kase ni en wo yi fie baako eyo mu nkro baako ho no hoko omu fie kase ni nso no ho na asofo a wo mu abewu atwam e wo fie ho no mo anom nya asofo fififie o nyina no wo mo baabi kama ye kora wo mo ya de kora dem a meka se ho nso eye efikase a ahimie ene niema sa asofo panyi e wo ho nti no tumi bompa yes na nanom niema wo ho ahu e wo kro no gidie mu no niema wo ho ti koye bibia na nanom awu nyina so ne tie wo bompa ya na nanom tie we na nipa ne ntimi nko ho nkonko ya ade
Tambia no sa de ba ku mienu bi na e wo so ya wo so kọ ekuro ba ku nim fufu nim na okokọhwe omodi afene fa na awia akoye ye ne mane ma awia ja amamre mu pa no ye to dwan sa e wo Uzbekistan ho to dwan sa bese dwa po tu adua hyene monyam kama ni bie wom na ese mukọ bompa ye ko ya amane ni amamre nyina wie efe nipa na wo ni hu wie a na ma pebre de akoda na nanom ase se ya amamre mu de aya amane ene amamre e wo kuro nim ye kire mu akuro bia o Uzbekistan ho bia sa asofudie ni bi wom bia me chao se ya Ghana nke beka sa ahenie e wom bia no wo mo ye sa de no wantumi ankoye no wo fie kese ni mu akoye fie akuro ba akon ene wo koye ho se na nanom na empese de ade achen ya adwampa otu adua no a ye de na kyekere baabi efie ho baabi a amane ani amamre bia ho a wo se ye de ye no ade achen ya wawu ama kraman abetu ni nso na to agu Jesus mele munim sama ya sisi a entimi nka bi nkyere mu a eme ye ya se na ahyehya mafono sese yo na ama mafono adudu bia na me ba manu abako wa free wa kuma maka wonsem nyina a kire no o kan wie na aka kire nse nkan o kan kire de on kan kire o se me wo yade bi wo me ho no watie ni nyina o wie ya o se asem hye nimu a na nimu ye ne ya gisi wo ka kire obi wo watie obi asem nyina wie no o se asem hye nimu a na nimu ye ne ya gisi wo ka kire obi ense ka wa ni mu problem ni pa ni start so akasa oh me wo mu yade enti sa asem pese me kan kire obi de nkan kire me wotie ni nyina wi a o sore ya aka do se wono no assumption mu na nnuya ne nto beka mu bi ate minim sa no kra na ma me suma funa e kutukutu ya assumption mu an ma funa honhono no briefly so beto aso on say asante amamre mu no obia ne so mai bia ne se de so ntitie na e breaking it down asante amamre mu se nka ye Ghana ha se na se ye akire ne ma nyina wia se edanke be ye yi ni bibi na nkasa se Ghana ha nkomo ye yi me da osiada na nkadwa da ye bu akonta ni wia efia akunya tuntum wo mu no se Ghana ha efia akunya tuntum wo mu no itwadwan so ho na ye de aye amamre ne amamre ye friend stra oh yes right me ba me kire mu ye otie wo de example ya kire Ghana ha wo ye faster ye ntie sa stra no ekotodwan ne ba esan se na nipa na wu e wo fie the moment nipa ne be wu na no e wo se empanifo edikan bo enkunya tuntum ne wo fie ho na ma se nipa smese ewu wu fie ha esan se ye bedi mu wadanti ye ntimi di ne yamana na no bi enkunya ne bi nti ye bo omama ne ye wi pe na ya tu nkunya dan ni ye de safo atum ye mbie bio ko si be si funu no nti edipa ne di muada no na nkunya no a ye tumi wo mu no kunya tuntu na no so di muada nti esie funu bia ne dwada no aye bu akonta no kunya tuntu fie bia ebiwom bia na yakoto dwan ene ye de be ye aduane ama nipa e ba ye ni nyina ebu akonta wo bia de bia kana no kire se ye bie kwanya tum se de ye ni muada bi sra nti ye sra enkunya no nti yakoba sa ye twadwan no na ye de ne moja no aye echim any part bi ewo dwan no ho a ye de ye echim ye de moja na ye plus niema bi ka ho nti na ababa ye tesa prapransa nti ne yo de sina na o kire mu no ye chede ma nipa e wo fi ho nyina na obi adibi ansa na obi akoye no ede tete no ye fa ne se nkansah ntimamu ye fa ne se nshira bia abaje nshira ko ewu achi sasan bi esesa nipa busuo ni ade ade be di nipa achi nyina ede apra ni nyina gu ye nananom bia ma o nti ko basa ogan ni ti no ene ne nan no na ye de akogu nkunya tuntum no so e wo nkunya dan mu ho kosi se ebebo enumre no nsia ti after no nsia no ya koyi saa dwan ni nyina ye no ye wo fie bia ye de saa de firi nkunya no so no ye de koma wo mo nti dwan na ebia nipa ne de beba no ye de be ye saa mamre ni nyina firi ho saa feso
na se yesa kokobie enipa na mu so ewo amusie ya me be ya amamre ko gunsan se de afia so ye di na finshi ya da no so a yesa tutumi sa to dwan no na abusuafo ebehia no mo de aye amamre ne amane ye tese nipa ne agya ne kwan kra enti se asema wo kan se ye Ghana ha nkansah dwan ne ekotoye na ye be sacrifice sai dwan no e na wo chire mu se ye de be bo ho ade be chiama ya kwa ye amamre ne wawu abo na wu ama krama ya betu abo na no nyina atu agu musuo kase musuo di echire papa nyasam keto na ko musuo no de musuo di echire se sa na tie na asi wo o se kuro de say Uzbekistan musuo kase pa asem na ehu da chi bia ne be pempani for mo design interpretation na brave because say esiwo oman a omutimi ye sacrifice visa so e wo biase dia ene na amama ya hodo pi yes ade no nsusu bi ne me wanwa o China omo de ne kra dia so is China bi omo mutie ne bitimi akaye ya omo do muko muko tufunu na nkasa nyina sa gare no ye ne foforo no ma yes amamre no ho China ene nku ahodo etete sa sama aba enti se esiwo we say Uzbekistan me get na kameke ma udi ahodo de ya de soso Uzbekistan aso yet me yes wodia ene na musuo abafie ho etimi akasa musuo bibiasi ye wo asante enkunya ahodo bi a se de example asante enkunya ahodo bi enkunya tuntum enkunya akese ye enkunya tuntum ye twaso dwan no dodo na ano eya na omo wachi wade bi enti wo efie bi ho no ye mfa ponche kora nkoko but utimi ko aponche ewo ebi amaya nka na ase na kwase dem do utimi ko to be ye bia but ye mfa aponche muanu mofi ho da bi wa ye mfa mo ebi ho abekọ no de ko mofi ho wawu o ya de obewu se musuo wo ade na mo be ye mu a aboakọ na de be obewu na we de wawu ama krama ya tu ne nsono ama ne nsono gu abontene serious you say serious asama radi nyankopon ensamo ba anya asamo abusuafo anya asam ketwa saa o wow say ni asamo nyina asi asamo asi pa hihye nipa ho nipa enam akire hu de nipa enye no nfiase e ba saa ne de jai baby o se nipa nanti bia because eye musuo nsi ni kwansa esi ida sasa ade no ye chini ana ade na mo ye no nananum bu afuo enti na e wo se esi and normally no de musuo aba ana ye chini na makoye no okwa abekọ na aboa no wawu keke yes we die aboa na wu ama krama ya tumi ya tunensu awe ne yamu na tunensu na pia me egu abontene say sometimes if ya krama na betumi ya tunensu na ya wo kan no ebetumi ya hunhum mu krama yo ebetumi ya hunhum mu krama yo me kan say ebia nipa kro na wawu no a ne bonyo bibi so no timi dane aboa saa tu ade ne se ne saa serious anabi kwa nananum o mawu bi because omuso omu ofia ya saa de ne wo ho e abufuo efia omu konwa dan wo ho like omu asofo dan no no omu niema wo ho wo sanka ho na bibi wo ho omu ye ana bibi nti nipa na kwa omu kro foforo so akoye ni kro akoso na so omu de ade no bo saa de be chiama omu aye saa de no ene ne de asie kwen unim se ba menya mfato ho bi abusuafo wiase na hokwa wo krobi so asema ayemhihye de abetu nipa so se ete ya krobi so ena Hene bae we kwa de eye Ghana ha ya krobi so na Hene bae ena adani apre wo fie ho nti nipa na yese de akonya ne ma no no ena busua no edane nkwanta se omomfa akonya ne ma nipa no mo de be ma obi foforo mo nyina ya anuafo but nipa foforo no mo de be ma omo call baby a omo kwa hwehwe mu no omo koye na sunsum no ka kire omo se akonwa na nkasa yi obi e wo mo fie ho mo no wo ya we se ye yi obi ofie ha na mo se ye yi obi na o se da bi mo ntwantro akonwa na yi obi ma ma to aba ofie ho yi obi
Inti monko kaka madwene mo se ayi obi ya mpe no se mo na mo mpe no de ne e se ye ho akoncha monko pe abrichiri tuntum brichiri ba tuntum a wonyem na mo fa nko ye sacrifice ne e bedane aba poso se o mu fi ho no yemfa aponche abrichiri embo humpo na kampese de wonyem no mo de ko ho no mo de ko bo so o say wo ya de na say ni pe direct wo say ade na wo ye no yimusu maye ayi obi nti no monko tai ni panachi no mo se da ye pese ye di obi fufuro no ko no mo ma kwankyera e yimusu ma fie ho na se nipa na de mom no onim ko so onim se mu twantro e no ma kwankyera yimusu ma fie ho tuntum a oyo oba fita ba akokora ni mu no osanyem no mo so dobri e no mo ne anadwono mo anda ko chini ya no mo konya abie omba no mo de be ball fie ho ade chi ye na abo na wu abo na wu ye no anti o mo de o ma anya futu ama wo mo no mo ye fast ahomachi na se o ma frefre nkrofo ma nkrofo oba ama mo ba bi dinti ni kwa so be hu se abo na wu nti o mo ye fast twa abo ni ti e no mo yi ne yam ne ma no e no de abo na wu ni ye aduan no mo di o mo de ne yam ne ma no a onyem no ekosie de koye omamamre no e na mo de aboa no to ho de ye aduane ma afofo bi di ade kyen ya na obi wu fie ho omuguso edidi no mo no mo san betwen aduane kwa na obi wu ye amasa de aboa na wa wu no nipa na wodi ani mu pani na wodi ani mu na wo ye sade na na watwa hwe enti de wo kan nyame nwanwa se asem esi etimi esi be osi kuro no bi de ya akumi Pakistan ayo enti sade na asi wo hono no emusuo bi a abafie ni mu no mo mfo emfa nso mo tiri mu se sebe kraman na betu aboa na nso no keke efiri ebia to wasem so eno Abusuafo enti se ye nyina ye nim se ade bi wo ho esi ya obi a hunu se we dey red flag sign bi a eba no ehu fi se efie na omu free mu no omu nyina nim ba bi omu gitum se BBC a ye kwotwa sa adwan na na se ye wa mamre ne amane bi a ye ne ye de sora efie no na chese bibia eba na me ne wo kasai Wonim se so panyi ba ko Pakistan ho a se wo ma nwura mu amfa kire anante anhwe de wo so mo ya yade abone den sisi a eso obubu ogu der si yade abone den sisi ya chese preko pe obi an ho odin o ni nyina ya asema ya kwaso Pakistan hihye nipa ho basa so o won tumi meka abonti ho yeso mani bra ba bia wasere ba ya nimguase bia ama enya na ketwa da nipa so ne pressure say da nipa so Pakistan ho course no yenim ba bia ntia aboa tumi bebo ho na ade be chia me na ya de wawu ama yanku se krama atu ni nsuru nyina pia guo na no phone fu yenima ehu ya nse opanyini ba ko ne ho mfa no sa panini na oka ayi afisia da no ho okobi yo wase ana omon de ne 1.5 years mu di no hobi eso okobi sa yesisa ni pa na sam ne ba ni nyina no no a asodim ahu sa ade ni bi no so me ka me ho akọ bia me ka ho e wa me di nkomo foforo ahu sa ade ni bi no say asa ni you nye ni you ntene na ho sa ade asa ba je se busu bibi wona be di kan fa me de wo ya sacrifice this wo tsa dade ba takali ba so mu o hasa anza wo tsa nyina ba bi fa pass wo wa wa wudi ma wa so nko ma wudi wa kire nko wa hu sa ade say it me you asase this wo tsa dade ba takali ti de asie ne de ko pa yade na aba ne de
Senya dade abatakari pa ni nyame bi de behu ni mobode a. Ehu. Sembe bada biyo. Che. Hey. Nya yise. Ami be se nya yise. Nipa na owu ye no honum no yo ba na be ma. Yese so ba o se se. Oya be ma. Be ma. The chia semini. Hey, that's simple ni wo. Oya be ma okronim. Tin sam de. Nsa me nka ba ko na. Tin sam de tese. O se mo, se we ko Venezuela na. Na say Uzbekistan hono mana. That's a me now. Mama nsa ba she afuru mu a me say ya afuru kura ayempuru. Ade kura ade asam kura ni. Ola ochina no akan no. Nipa afuru nyina na ehuhurum to amini afono. My phone some she afuru mu a adai. Yeah, Uzbekistan ehu. Ti say there. You say na ba sa na say sorry holiday. Sorry kase ni mo no. Aye hu ni ebusua ni. Say du me bia nipa bu a wo ya ade a no obi aye. Obi aye di bi ni ehw. Asem nya ba wi a afa na e chire mu chira ase. Asa kromofo mu nim de e ko. Wo say de titi no. Bibi nya si a. Afa na e be chire ma chi a chira ase. Nya asem ketwa. Ko ba sa so mo ko yo ma dia nkansah kra no. Na ati afa so. Mo do mo hu den na fe nipa bi a so bo akoye na de onim de oyo ni zusan so betimi abo to no wa yire ne hu wa shada de batakari o ti so wunim na de mu jonjon bi keka ha ya ha ho oye interviews a hodo kiss ni wo wa no to be wa wudim ade a chia wa no kaka you asase ama ba sa nipa no me munya ha sa de akwa ni si kire me no onye obi ani mo ha onye obi ani mo ha te ni tie yo betumi nya ntia didi ni munya ha sa betade bi wa ne wo se bibi eti wa hu sapa e bia na wo count de wo Ghana ha on so se cream panyini ba ko bi hwe yes so bu a ne ma wo ne hunti e be ma ne wo ne but on se cream ne hwe but ne hoto no tiana enti framani twi famusa na wa wo ho omu ha no betumi afa odo akọ na mum ye ne mo odu ne timi pega na hwe ho chi no asori ko ye woni niema o niema so ni mo niema enso ni mo ankasa enya kwenkwa ne niema so ni mo kyo ni me Nana Genesis my ear sweet me oh your ear sweet oh your ear sweet you by Danny no Danny me chia me da was as a queen me Nana as a queen more please Nana kosia brefa me hu ni ye say the second one please there be dadie no dadie bi dadie no man this queen ni nyan suppose if you don't get it forget about it exactly uraba say mine is Asian pa hey uraba yours is Asian pa we used to go to Ethiopia. The second one, bro, would ya any ochram for be mo. Omasumi omo de and some more queen and some more it na say betumi aka wie. Some more ho. Ai ntumi nka. Uzbekistan ne ho ahoni ne ho ahoni nya ize. Amikan for SNG electricals in Famau.
na ko electricals papa to ba electricals there ya ne masters no SNG electricals pa cho baby a wo Ghana ha bia ba electricals a ene SNG eni nkita ho wate oni ba giye papa SNG wa abotre wo do ne niam so ye papa ni nkasa aha ye wo sepedote kuma se kanya se kwan ne so ye be akate farms bibia wo ye bia edan bia wo sie innovation a wo ye obi fie no ha wutim electricals ma problem a hwe cables no mo de twin like be fie ne problem mo mess sane ma na won kanea no so sankanea modern ones a do different designs different types so bi ra hall a bra bedroom a say ewura ba ya ni ate krachi ya ni ate woni abie wani ebia ma ba ebie aha ti bi patch SNG wasanso eye wholesale obedodo atu aton ba bia wo bia obetumi afre ye be delivery ni dia ma kama oye ni papa queen na meka ye tena ye kasa obi wa advert on family eni pamfre ye kora bro 10 obu o ha na duma na waka ho asem no o so papa obi so obeka akira odamike twa ni sika ne ade company no ye nkwohwe twabra ni ade na che se aye no hu bia o bi so ade no oton no hu ye saa ne yentumi nye me bo hu dawu ti di age aye ka ho asem de nse nipa no wo ye papa e ma ade na oton no so e kama nti bacho ti number ne fa to ho 055 555 1622 055 555 1622 SNG electricals na waje so se quality assured koye nim ten ebusiafo madaroma china na ya to aso me pacho betimi abekire wadwene e wo 0554227712 koma ye die nyina no betimi abekire wadwene wo 0554227712 to die ne mo pacho court die na wo ho na ye nka nko aside that no advice de ba ye report de ba ye fa nhwemu aya ye ne de kuta ye e fa nipa omo ha ebo ma certificate mo ba ne ade wo de betimi akọ akire bi ba court die na particular na nchirechire mbebrebe na wankwa nkodi court na ni ene ya akeka bia wa ha bia opese o ka bibia hello me do papa oh no Yes, you're not about to see. Me ba na ho ye de Yaminadu. Yo, Benyamias. Yo, Michelle Bemaso. Pacho, oje so. Nkansah na kakampe da makanyide. Asa akosa sewa that lumba we na akosa sewa nsam starting. Na adokrotin na oya meyo. Apart from the akosa sewa ni ne house girl ni free. The oya meyo shine there. Would there you were acquainted, especially in your common ya naturalized or other countries now. It goes to us. Do Ghana, ma embassy or would there Ghana. The year do Ghana if the year crew, we don't care. That's so important. Into the your embassy will intervene straight away. They wouldn't hesitate. A call will cry about a bay jumanatria. Lumba win. I will say what bed into other street because Lumba is a German citizen. Okay. Other street or German embassy no report. The Lumba Wagana no we so on them into what want to body we feel see that because the Germans will show interest because what the shade away into this media they will monitor but ye bunya mafra into case here Lumba ni case or a case study with regards to a lot of things all the Asia. I don't know about America but Europe say what done it was Europe naturalized never done what Ghana. Now what's that? You pay tax on those houses in the country where you are. That's why the Ghana. It's one na me bompede. Mass something date no leak, but CCLM is known to them. And so they will be part of it. We are. I was just about to tax for Germany.
Now we'll make sure that allegedly 8-bedroom house was waste a person. Or but no super come. No prestige, no tax with them in we would there or yet though. And some of our quadrant are so disgusting. Now, why there? No sister Penina. One, Teresa Sulumba Uncle America. No sister Tony television at that time, or the supporting a brother uncle. Or do one without Akusha say one, Chelumba Untmentsman. You probably try to take it to the one. Wabo, but you probably is the most important person. And Sulumba Atina. Na so watchana so wake baby wewa na sister penyin nature ben lumba o wa fa ka bambo ebusua na mendie ofiusu we all heard you there ebusua no po wonyi megele echi all of a sudden amba ne no ni na ambra no bi amba kanasa nonsense aja atewodo esie nyipan ninnua we hu body we hu baby o stay na till 1 year. What sort of criminality is that? It's criminal act now. It's criminality. I don't see why the leaders in Ghana have turned blind eyes on this case. It's sad. Odeka Shahobo Ghana, Wakachin, I'm not condoning to insult. I did on ye. Name Sobika, some watch no prison. One on your community service is the same when alleged Nedra must not be protected. When you invite him for interrogation, when Alza or your cause of death of Lumba. Why then we deny a family an autopsy? All that must be explained. Now, what I cover up, the alleged culprit is rather protected by the police, which is very sad. And say, now, what to do? And now, who knows catch a bush and what they take their family for? President no feel the Magadia, but what goes around comes around. None of them is going to get away with it. None of them is not going to get away with it because as a why we're gloom benusus name massy, we're going to see name massy. And to say, what's one question in a baby was here now? Or there was Sian, young metro and answering, don't know when you answer for the dog. One more press line to us there. Then the German authorities, whatever it is, they will definitely at time to come to they will exhume the body. So when you want on the plane, they don't take those nonsense. They are going to exhume the body. Even if it takes 20 years, they will exhume the body and they will know the cause of death. In Simo, the best thing in the chair, so mistakenly, maybe be simple no be pushing or from nowhere. Let the family know accident to Wabachi. Obokeke see that. Prison Babamumpa, Papa. Hey, ma'am, in Pacho, Roma. I think so. Actually, I've been enough, baby. I didn't call it the whole day. You need to be business. Oh, okay. Thank you. But I'm just assuming. I'm just assuming. I'm just making an assumption here. There's a baby the mupo no see ya. Enche onu krampa obeje den obeje but what about family one with the cause of death, family one who body neze or criminal act they be investigation bokoda nkofumba wo ho bechiro ho kakra makan. Thank you. Okay. And God bless. Oh, what gene no Abusuapani nti madaroma why Queen. Papa, me don't Papa baby. Amen. Today you're one of the happiest day in my life. Really? Wow. Mommy. Oh, mommy said, wow, you too much. You know, where you're because me Abusuapani Abusuapani we were UTV hono that day no semi real Miss Emma Meka say ma be na me nam ta kasa pa na me ta ka. Yeah. Meka said
Sa semana papa ne kaye no. Kaye me akamre ne be court. As me come man nine. Me kan me ekofo be kaya. Because ade ne ya me ya me ya o. Ne wiase on ya na abot ma me yesua de afini nchen. No correct. Abotre eye. Ebi ankora hye ya ka enye se de asia yi. Na mama right time no oyi enoma bi ba kakra because the way Ghana for obeka say the way Ghana for see egu mama n'anim ase no me say queen na me so na me so na me say first say the say me yesu dream nti no asem na brass nti na wa to ada romanti wo chire emuma yeti ase the way me see akasa no ewo mama asem hu no na many and now one of the happiest day in my life for that certificate na papa no kotina ho kogu mama enu asese okoye no fantinu tano mama nyame hira wate nyame hira me da se papa enu mo dwuma pa mo ye nyame hira wonso nyame hira mu nyina first caller second caller nyame hira mu nyina yeda masie busiafo amusie nyame hira mu nyina Yeah, Samu. Edio. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Yeah, program na kapasa baso. Pacha wa baso dada me dofu be ni wo kasa free he. Me kasa from Rotterdam, Holland. The firm Anoche. Yo. Nyame sha bone ma odwuma papa moye na kakra me ne metima kan ne se nyame na mdana je se at long last me binya gidie bia hu se dunia ba ko che se wa aware nkata no eye papa na ye na amanfo ka se eskofa no kuma sha bonten no enye bia na ye de jamanfo no aishu amano ewiase nyina agya se eye kata papa eno nko na me pati menya no nko TV na mantie bibia bi mu a ya ka ne de ehunu se na mia ya wi ono be ma so enda me tike ma me bravo ba national anthem no ma sere sa me ehunu bi ni ene tubako ansa no akọ me tubako ma nwe okay this shele nwan Shelen Tupac, chez lui, chez oui. Shelen Tupac, chez oui, chez oui. Shelen Tupac, chez oui, chez lui. Shelen wine. Shelen Tupac, chez lui, chez oui. Et nous, bien, on a coupon. Et les petits minutes à Bakou de Sawas. Merci, merci. And no plan, I can straight say we had some milk ready. And you move fight. And then who I was some. Hello. Hello. Yes, mommy. But so did the sign up free him without for pa. Mpacha frame ohima yo na hima me can say I pass ma we're taking that step no, but I personally feel so the next step is Bloomberg Properties or Ghana Hona and Kofobi that's who use here generating income maybe mudino they should focus there as well because it needs to stop. Who know being kika. So if they are taking full steps, then they should go ahead and take full measures in every direction as well. Yo. And one thing that my dream would know, I say till date, and they say when my grandpa back Ghana would pass and the young lady, which is fine. It's not even a factor because she knew that. I didn't know mobile man could if you know if you because this is one of the major causes of what has happened. They should have been in their brother's house. They shouldn't have been staying outside and throwing in
you give them opportunity to plan and just take ambush. So I think that was one of them major letdown from their part too, which is a shame, but it's a good thing because we are all learning. So there me work kakra. Yo, yeah, that was pa. See, when you say kakra, the anamobi or mutu be a kakra come be free back so community be a be kama. Yeah, that one so must pa. Yeah, some. Good evening, oh. Good evening, oh, mammy. I'm Pacho, what to say, oh? Namia Dumo, Namoso, what to say? Me Pacho, me who ye pa, yeah. Namia said, that was anyway, Juma pa. That's of a more fancy, me only what your phone in Nara. Yo, yeah, that was it. Mammy, Nami should what Amen. Eradi on shira no bema eradi on sumo kwanna mu ade biara o mani so biara mo pese wo ye biara me se otwede amponyame se on hya moden no on hya mo ma no nyom kese amen no mo ma hwene amudi gina mpenifo anim ekasa nyame nhira mo amen and then nsem ya obe ready ye nyinara makoma to me yom ayame de finally jama ame no akoma so de na bisade nyinara eba mo ama no eya me de papa me do mo do mo na asi fom o mo so ma me yasemu o mo ndima no sense ma me no ne nyame akasa ne nyame wakasa a marriage certificate no a o mo nti o mo gina so dugu ma me na ase no page na ni ehwe soro no kasa ebrade me jama sam ehwe wonsa only okonkese no nim se obeko ama me enchen na abana wiye no enyina ye bom kasa ebrade ye da wase ebrade nkoso nhira maame no no mbo no ho ban na ebrade manyinyini nche de bere bia obre bia ebrade mani ndi ho mfaso amen damase ene modwuma pa moye nyame onhyira mo no onhyira no obema ebio damase pa ene adwuma pa said I was my shop. You bye bye. Hello. Hello. Yes, mommy. Hello. Good evening. We knew Good evening. So. Oh, Queen and they were my good news. Makoma yen safe from many papa many say mami say wa tu sa na morning ni nko for mu di na chi no o ma ya de papa enipa e be respect you the say enkrata yakwen you the akwentu for enkrata because said there to sack ekwatna radio so a ogu na menenu ase no say Tupac obakwa koyina no baby a wo yekoye nkrata no a wo fun say aha na yekoye nkrata na obetna obekan no obakwa akochire ni nyina na won mun so a ediechire no wo mun nyina step by step obia sabeka ne de nkai emiri bi say na mi ba Ghana okro enkofo bi esi wo mo kotwa no aeroplane mo ni ade me ye sure say wo mo nyina wo mo so beka wo de en me boni nyina ho mpa ye say wo mo nyina ye do mbakwa akogina court no wo mo so nyina akwa yi wo ma no kwan wo mo fa so a wo mo kotwa ma me na wo mo so mo tata no na wo makodi na chi wo German baby wo ko nyina wo mo de eyi ato ne so wadru ha wa ye say wa fa ha no enipa senipa ti wi asa na se won kasa enye se sebi wagimi o wonyimi ye na emom enipa wo furu nipa won kasa e wo se usuru no if you say yes one more kiki no womo do mo kan ya na womo kom baby na nipa won kasa no hu na e wo se usuru ne pa na system nyina wo ne tidim
na oyi odane ne ho say wone wo dia wone obedi ne fekọ enti anamọ no a ne nkrofo no etu no eye nani die papa ye denyame asepa ese bibia ekoso enti me denyame jawo me queen ya na wo be church nse muma chefe ye ni je papa me say me nkwa TikTok ne de keka ho me nkọ hobi me because ukotia na aye utipaye na ye akoma yare enti no ken bia me wo ho na me cheke wa ba na be bia me wo bia no na me check it say wa ba e was em badeti na me say me beti so amenya good news atie enti ene de ye da ogofo aye hwe wo ye da ye beda papa wa ma ye good news nyame shira wo no obe ma pa nyame nka ho no fa munya adwuma amen me de manu esi me pa cho yo ma me nyame shira wo da was bye hello Efienima winchantro wonyeni papa Queen mami I'm na what to say me pa cho ne ho ye pa na pa cho so yango kwado me ho ye pa royal be from UK wow royal be papa na me de wa musamsa me ho te say me adum bibia me se me wa musamsa me ho te say me be ma nkwa na obusansa ne ho te say adenti said na bia me ba ma na ya na me ho nyame o because we tend to kwaku also I'm saying you san be ma kra o nkasa den makasa me ma so me ho say o dejement me what they me nka hwe nkyira wo tina me mfi wo sanu mani ewu nyame shamo ne mudwuma papa mu die nyame mbɔ mo ban sonko oma mo ntena hoda nkwatente ne yesrema mo na meka bibi kakra fa Daddy Lumba de no ho na ene ma me akosu asewa because me no say ye di bibi to so say ma me akosu asewa na pupu obo ni nsuo no and not totally a bantria or totally ensuing ten because abra or babe celebration I can't see a money and no more celebrating on your boundy say yam person a better mammy akosuya say eh your papa lumba nyum baby bia Mammy akosuya say one right to say obey you sweet your papa lumba enyum na ya na me da lumba semi there dey sama bo amanfo da yitumi sole na jokana kete so dwene saa de we amanfo ekwadwuma mu a saa de we nti no ebi manya problem nya izo na me da no sole matna se na eye da na wono Priscilla ne de watumi akoya cartoon edi ato no ho a won de tese wa kire se Daddy Lumba ne de watam ne de nabo ma me na tattoo de so obi apo abi and your body and there so obi amfa emra to so body de se de opa bia we akoya to so ye mbeku say me yusu Daddy Lumba emfa nye bibia bibi keke kwame nsu nye yusu fe obi ni body ya tattoo no Would you ultimate family body they to on some? I have that forever. And you know, me, some question, yeah. Daddy Lumba, who feel praise the Muslim from day one. Me, who, or ba, Niku, all my Busuan, former share, yeah, to me. I am a prosmote and then it's a free. Na wa sa obaba akuya wa wutumi hwe me kosie fun obaba akuya wa wutumi tena me edi no 1 year wa bra ne maame enua wo wuja no ne nua ba enne ne wo famu enne ne yire no ne yire ankasa kora ntumi ama eyi na sibi na so Priscilla da hone na mo no mo Abusuapani ni wa no nko no ma ne copy pass atatu ni fi ya sembe because Lumba onya media yes my Queen dear maka akwakosi because tattoo no me da me na tattoo why ya
ya mema tattoo ni hunti nana akowi ho asemi na tattoo kwa no already stop it enti queen I'm sorry, the movie see ya. The music ya. Matima face bana. Na kra. There's a master class show me cry me by force. Asem beni. Obi ni mo ya kweta tu abusuapani mo obi ko be patatu. Na wa mi so pa so ko ti akoya. O kra to be ti akoya du patatu obi anka. Asem beni. Mami paso, me chao. Yeah. Kontonkyi video say yeah. Kontonkyi video say yeah. Kontonkyi video Kontonkyi video Osei aye. It's a fear. Soft mommy papa floji ba ko. Anya wo kese pa. Amen. Me pesa me to nyum ba ko. Anfa na ma sema de me submission na se. Na Exodus 14:14. Osei, the Lord will fight for you. Yes. And you will hold your peace. And into the America chairman Makosia say one say who was some can Onyamin can be my so won't talk Onyamin can be my woe. If you are me, Javi Biaramano, yeah, Javi Biaramano, Kama funyami Beka mauda. This is fear. Na ya mama crowded, na some no crowd manyankopon. And I was started with submission, no. Ya the our class way. That's no more 50 time I was starting at 8 week. 50 time I was starting interview be. Yeah. And I'm saying, sister, we are credible. Wow. Mami Tio. And me who say, Yankopon no who asama sase. Asamni besi ene no do who the end here. Yes. But ye deal with you know, you who say, asam we na sase ni yenkunimdie. Enti ene many age me who say, Erade dance no assettle. And a niama is unfolding. Yeah. Sister, me who proverb you baby say, it is not magic to have so many friends. The magic is to have a friend who will stick by you, who will stand by you in times of your troubles, in times of your difficulty, in times where you laugh. And if you make us say, wo, and it will bear ma. Ona maya sa yonko no adiama mama akosua se wa sister make us up me voice e sheki nyame on shamu de bia amen nyame onya mo kese sister amen because my yonko bia ma fenso bia mo no ma hwe nchenchen no kre no from day one and am hu say we ni no kre kwan no na ye da ye funu a otete wo ba asase we so a odi nyame sro etete wo sister fia because ye funu na de wo ba asase we so na etete wo entete odi ma wo ni nyame sro kwan so odi tete wo ne be wo be ma eni mo adwuma ye fo ne mo kuro ni nyina no ye da sa ye funu na se amen Yankopon share mo so abedu sabri 2026 to 2025 abese 2026 yeah oba bia na no ho ache na oni kamafo because if I make say near started war TikTok hey no
And I say, we yam remo. Want me amba, Uncle for cotton, some, I'm the true light, I'm found to swear. Nanka me catch or Uncle for be wood also. Because, and some man shaguno, they are comatia. Now, so, what the moise you me da master say, you real can say. Bibi Pierre ni wa, a mama jai mammy, could say, was some yes. Yet I must say, and you see, me babon pie and you may never see. Mijina, Yameno Quaffo, and in Mocha or Shegu or Cabaret say, said Yamotum who I see was said, Mo Quama mamma say wano. To me, dear Biara, Basware Tiamo, Michamu Yesu, amen. To me, dear Biara, a canon quan, Kamayari that demo, and now Manoa Cartuno. Your boss out to me, dear, no ashes will Yesu, amen. And think time way so to me, be brain, a dear him or me boss out to me, dear Nina, a chiffon, amen. So, ya bema, so your bar, Sophia Tiffy, Sophia Nafo, me chamu. Almost sorry, Tiama, me tremble with Yesu Christo, amen. The only young couple, Akafa Kontonkyi media, and an emblem, amen. The vampire Eddie, Eddie Mosanya, me Adisimo Genim, Jesus, Kontonkyi, define intellectual media, me the Mosanya, me Mojanim, amen. To me, dear, be a best sorry, I want more castle, me tremble Yesu, amen. To me, dear, be a best sorry, I want media, you so internet, so. Amen. To me, dear, be a better say at the Bonnie Biara at their family. Amen. I say, or no young Opoma or Sheni Paso or Bonnie Pahu Bank, me Jai Madrian the son at the Miami. Yes, upon Paya say, a radent Mondriana, Mondriana Mubido, Montalia Mubasha Yankopon and Timo, Monsuam and Yankopon and Timo. Amen. Until I'm from Mamma, Munumusua,